Inan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maya pagat panapon po at ini po yung kayong among sa impapawi di Father Pep Bakay po iniing kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM ing radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po king kakatamong RCA Hour episode 35. At baloy naman po because yung kakatang arsobispo na kabisi ang pong talagang sisingit-singit na mo yung kakatamong kairgo ken uling ano po karakala responsibilidad. In fact at luya po diocese. Anyway abaro tamo po kayo yan. Medyo mig absent tampong bagya pero well thanks be to God mig resume tamo po ngayon bulan ng February no. Every last Monday po yung kakatamong programa iti anong no ing kakatamong arsobispo bisan king pabulan ing diri na nakatamong miyayaliwang kapabaluan at makanya mo naman po ring informasyon tungkol king miyayaliwang kapagmasosyan at kababaluan patungkol po king kakatamong kasalpantayanan. So abayin nyo kaya po ng kakatamong Archbishop para po kaniting 35th episode na po ng kakatang RCA Hour. Archbishop mamaya kayo pumpugi at i-welcome nila po rin kakatang makirandam. So babiyan ko po kayo yung maggrasya at mitmong Diyos agat panapon kay kayo ngan. So duwata mo pong bulan alatang programa uling tinudla ka rin ng kakatang celebration. That's right. So welcome po at pasibayo agatanda kayo na sana kaban susundo tamong mipangomusta at mibabalitanan kanitong programa. Mga dita mo po na sana yung nga pong ginumandabi kay katamong kilab na niting oras sa kay katamong programa. Dakal po salamat, welcome. Okay, at buri ko na pong of course na yung kakatamong introduction para po karetang bisang magkiabe at makisangkot po kayong kakatamong talakayan ngayon kagatpanapunan. Bibigay ko lang po rin kakatang text line numbers repong smart subscribers tamo 0918-351-8282 then kakatamong Sun subscribers 0942-357-4268 at makalive tamo po naman po kayong kakatamong Facebook page at mutatamo po in kakatang page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. And pakimagit nyo na naman po rin kaya kung parokyang kabibilangan nyo bang kanita at dinantala pong maya pa oras ding kaya kayong parokya. And i-follow nyo kaya po kaya katamong Twitter account at radio_ASF. At kareta pong ating Instagram naman, kakatamo pong Instagram account happening at ASF Radios. And for advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us. Yan pong kakatang number 0949-609-5478. At atinta mo rin pong GCash, kareng bisang mabilis na mag-donate at maglimos po kay kakatang radio station. Yung kakatang number 0905-319-4871. At dakal pong salamat at sana po sopan nyo kaming ipamalita tayo na atinta mo pong radyo makasaw kung kakatamong biye kasalpantayanan. Bangkanita po lalo na pang dakal ding kakatamong kakaluguran. At enak po patumpik-tumpik uling time is gold. Panamo po lugala ng kakatang Archbishop ining kakatamo pong RCA Hour. Anyway, mong ini po talagang pilang bulan tampo mig absent uling ana po karakaling lampasan tamong biyayalawang at mawulagang kapag musosyan at aktibidades po ng kakatang Pisamban. Well, number one po ining
ng January 27 hanggang 29, you had your 127th CBCP Plenary Assembly. Ito po yung muna. And of course, linob tamo po kay panahuna ng Kwaresma, February 14, Valentine's po. Kaya siguro mapse kayo pong mapila na reflection nyo kaning makapalubta na po, uling atyuta na kayong second week. Medyo tagalan tayo po kaya kayong mensahe. Ngayon pong kagatpanapunan ining panahon ng Kwaresma. So magumbisata mo po kaya kayong CBCP Plenary Assembly. Okay. Para bangkanita po, baluyo ingay kaming gagawan. Po. Banwa po kasi, ikaming obispo, ating kaming adwang awsan na meeting, conference, pamipulong. So patse po January, itang last week na nin January, deta pong datang kami kanta Lunes, potang kay kanta Martes hanggang Huwebes, ating kaming conference. Okay. Business meeting po ba naman yan? May luwalan topics. Like for example, ngayon, impi sabihan may itong maulagay about protection of minors or safeguarding. Potang kay kanita, itang Biyernes kanita, mag-meeting kami rin different commissions. Hertang Episcopal Commissions. Episcopal Commissions. Kay ba nanita, Sabado, Domingo, hanggang nung atimpa, hanggang Lunes pang tutuki Lunes, o ita po yung awsan ming plenary assembly. O ita talaga yung meeting, pisasabihan, iking mabilog ka Pilipinas, datang concerns. So, dakala po rin nga sabi mi at buri ko lang din ang pansin din ng atlo na maulaga. Meto nga mo munang maulaga, yapin yung tungkol keng permanent diaconate. Wow. So, ita po pinasatane king Roma ita, ating Roma din na nakatamong go signal, malyari ta na kanyan na mag-train, mag-form permanent deacons. Ngayon po rin yung permanent deacons, sila po malasadong pari rin. Nyaw sandalang permanent deacons, pota pong maordin la para kayong kasiwan. Ang gala ka rin deacons lamo. At dening maging deacons sa rin po, pwede lang talasawa, at pwedeng single lang lalaki. Pero nung talasawa la, kailangan atin yang kaing misis. Yes, opo. Ang po rin ng anak, pisabihan data, at siyempre, yung karelang kasalpantayanan katoliko at katapatan ng tsuyek rin. At kay ba't, potang mag-aral kaya mag-aral yan naman ni misis. Opo mo. Kay ba't, potang maging deacons la po kanita, manatili laki ng obrara. Abogado ka, manatili ka rin. Agobra ka kayong kumpanya, manatili ka kayong obra mo ka rin. Huling, ingke kang gagawan, kasuyuan. Yes. Ela pari, permanent deacons. So, o yan po ing kakatamong pagsadyang kanyan at makabaya pa po ini huling yung plano kanyan, makanano information da. Nino rin mamye formation. So, reta po. Karen tutukipang banwa. Ulin din other countries, it took them so long just to prepare. Yes, opo. Adong ko po yung kayong pangadi at panalangin na sana kabang pagsadyan tayo ni mantabi kay kataming spirito, bantayin kay katampa plano at pagprograma milapat kening adwana ng banal na spirito. Kadwa, meto nga maulaga, yapining hausan tang synodal synthesis. Yes. So, tatandaan niyo po, anyang 2021, yung kata Santo Papa, inagkat ni ing mabilog ayato, dahil ang gambininyagan, na mitipon la, para bang kanita, akit day sarili rin ito mga biyabi maglakbe, at dininanda katamo pong questions, dininanda katang questions kanita, at ining dininan pansin, ining synod towards communion, participation, and mission. At kare pong parokya tamo kanta, ating consultations, kayo at tatandaan nyo siguro, na din Katoliko, may kipag-dialogue la, may kipagsalita la, andyan pang karetang, abelaretang Katoliko, ang pong Kristiyano. So may kipag-dialogue tamo po. At ita pong bunga na nita, king mabilog kaya ito makanya ng gewara, pepadalada lang ang detang kekatang resulta. At o yan po yung pigunaman daring
obispo, ang po'y Santo Papa, ang pong mapila na pari, ang pong laiko. Yes. Anyang October 2023. Ngayon po kitang pamigunam da nga ita, mga 1 month ita, ikit dalaretan 20 priorities. Opo. So, kareta pong 20 priorities sa reta, padalada lang kay katamo, banta, pigunaman talang pa si Bayo, lawan tala king konteksto nin kay katamong biye, kete king Pampanga. Ako po, may mili kong atlo na angkup laki nin kay katamong pamibiyebe, ang po yung direksyon ng kay diocese, ang po pa, imbungan na nitang kay consultations. I see. So, yung meto nga pinili ko po, yapin itang keng English, sabi naman kanyan, people in poverty, protagonist of the journey of the church. Pero yung sabihan, ding kapatid tamong pakakalulu, ilarimbida, kaya pa maglakbena ng Santa Iglesia. Kasi, yan itamo po, Church of the Poor, ila sa sentro tamo. Kadwa, yapin itang deacons and priests in the Synodal Church. Okay. Nandun pong bayo kami mag-umpisa, sabi ko ka nga pong Pep, niyang itami ordin mampisa biya ni Synodal na itamo biya maglakbe. So, nung Synodal Church tamo, oy ning lupa ng ning yato, oy ning Santa Iglesia, oy ni ing peka image ngene. Ngeni, siyempre, kaming pari, ang pondiakono, makanano kaming gagalo, makanano kaming sumuyo at may biyebye, king konteksto na nining Synodal Church. So ako, nung panlalawi ko mo kayong kanako sarili, magmisa ko, okay nito. Pero nung Synodal Church, kulang yata. Opo. Sapat. Sapat. At akit tamo po ita, pigunaman. At katlo, yapin itang tamo apansinan, maulagaya mo naman po ngeni nga manundan digital environment, media. Yes. So, anya pong kanitan datang ko, magbisita ko kareng parokya, apo pa kareng barangay. So, nung pandemya, nakamakabisita. Pero, ngeni po, kapamilatanan niningawsan ng digital environment at chulakin din tao. Yes. Lalong-lalo na rin kayanakan. Nya, ini pong katlo, ikit kong maulaga na dinantampansin na priority, happening entitled na Mission in the Digital Environment. So, yung, lalo na po rin kayanakan, atintang mission, bang kanita, dalay nga pong kening digital media environment. Yes. So, oren po, rin kakatamang pisabyan. At, siyempre, metong mo naman maulaga at pisabyan mekanita, yapining initiative dareng mapilan karing kay katamong manungkulan keng kongreso, yapining People's Initiative. Balo tamo mitok nang ngini, uling sabi mi ka rin na ating palang gagawang papapirma. Opo. Ating gagapang. Ako, may nga pamulala ko niya si share data kasi ba't ko kening mag-meeting kami kay CBCP. Ala ko darandaman makanyan. Opo. So niyang mag-share, timpalang papapirma, nang kailulokwan dala pa. Opo. Nya papapirman dala ka no bang kanita tungkol kayong kaini, ang pong balan, di nga alwa, di rin da ng ayuda. Ayuda po. Dito nga alwa, di rin do pa ka nung makapasipit. Opo, totoo ito. So, of course, sanyang may buklat ita, balo ko may tukal, niya pisa sabihan da ngayon, kain, stop dito. Totoo po ito. So, bunga na po nito, ng meeting mga ito, ginawa kami mo naman kasulatan, pastoral statement na binasa tayo ito. So, orin po rin mapilan, api sabi may anyang meeting. Kaya pong meeting hindi kami dirinan pansin bilang obispo, kayong mabilog Pilipinas, lalo yung milaretang concerns. Nano rin concern tam, lalo rin national concern. Bawa, may itong ito. Opo. So, o yan po yung kami pisabyan, nabiyabi kaming migugunam, manalangin, and then, palwal miya kanita itang pastoral statements. So, oren din, bala mo maulaga karetang kaya kami pisabyan. Opo. Does that mean po, nung Timothy 20 priorities la, and kaya katamo pong lugal, at lula rin yung priority sa pili yun So, that means talagang kaya diocesan level, tamo po para pareho ka rin archdiocese.
Opo. Pare-pareho. Walang contextualize siya talaga. Yes, alimbawa, itang memetok kay katanan din. Opo. Ano makanyan, Bisha, paano, ang ganda naman nun sa inyo, makanyan. Opo. Habang nakikinig ko, naalala ko naman sa amin naman, iba naman yung isa sa mga priorities namin, ita ka nung dialogue with different religions. Huling at Chuya Mindanao. Ecumenism. Siguro po. So, Chuya Mindanao, makatukon ng kakareng kapatid ang Muslim, makanyan. Halo pa rin kay katamo. Totoo. Nanuloy may itang konteksto, luyan mo laretang priority sa 20, mas ang kupitang karela. Totoo. Kitang dialoguing with different religions. I see. Pero ini pong Renin 20 priorities, of course, talagang at na po kasakit. Wala mo sabi mo lang lingunan na. But, Part mo. opo. Pero atinta mo po kayong kakatang Archdiocese, antimoita po, kayong ecumenism. Pero atinta mo pong wala mo rening mga Latin committee or something like that. But still, they can continue their work. Tama. Opo. Actually, ining kakatang gagawa na ini, kasi nung panigobran tahal retan 20 nga retan, diyang next year reta pa siguro. Mamili tamo nga't luna angkop. Kakatamo. But then, malyari tano man i-proceed. Opo, correct. Bawa, nung akitala, then kailangan lalo lalo na karen kakatam particular parishes. That's right. Nang kay, akita mo, limbawa, kangapon Dixie. Opo. At inyang kapatid Yes, opo. Muslim ka rin na malyari lang. Malyari dalang iyang kop detang priorities ka rin. Ketang karelang kay. Ketang karelang nanolagyo komunidad. Kasi rin ipon 20 priorities sa rin ito lang explanations. Yes, at atin opo. lang proposals. Yeah. Dito. Yeah, siguro po mas masanting mo rin tang atin lang balang profile po rin parokya para lawenta mo po nung naning angkop talagang kareni pareho. Pero of course, nga man ninyo, I think they can apply to all parishes kaya katamo po. Ilang at least beka basic mo. Like for example, Church of the Poor, atamo, Yes, Pisabyantayan. Right. And during the consultations, let's face it, halos kalulula rin mikiabi. Totoo po ito. At itang karelang senior. Yeah. And of course, they were also talking about leadership. Opo. Kaya katamo especially niya. Ito mo yung meto nga kay ko na panlalawe ka rin na pari tamo ngayon lawan tamo nung angkop tamo. Kasi po ta din in tao, dini sinodal. Uyan yung biyabiyayan da at ining kaya katamo pa mi biyabiyan timpari at di ako no makalapat. Po ta malakwan tamo. Opo. I see. Malakwan tamo. Wala po itang kakit ko, itang relevance component na nini, very important siya kaya kayo. Wow. Nung talagang itapintang ang kopya, does it really speaking pamangailangan, sitwasyon, po. Yes. Which is I think, masanting niya pong metong stress tamo ka pastoral program tamo. Ulimpin, nano'y kwenta nung halimbawa, tamo po tatamakan, hanapin. Wow. Nung nano'y tangkaliangat tang i-address, aging kakatang archdiocese, Wow. Masanting niya po, wala mo exciting yan at pong... Daretang kayo, detang tiray. Anyway, po Pisabyante kanya. That's right, opo. Wow. Mapilang pong reflection, kay ulininaw tana po second week tana. Medyo mita-ulitam, tagalan niya pong bagyayin yung panahon ng Kwaresma. So, ini pong kikatamong kain, pamukasanting ayal doon, Valentine's siya. Pero, impumburi kundi nan pansin Kenny, maralas na kaya kakita mo, nung naning kikatamong gawan, din kikatamong pa magpenitensya. Well, importante ya po ita. At again, burikan din nan pansin na ining panahuna nining Kwaresma, metong yang grasya kay katamo, panagkat ni nga pong Ginoo, kilalanan, nino itamo, ampong nang maliliari kay katamo. Nino itamo, Kristyano tamo. Nini, hingkutang, maging Kristyano tamo. Kasi nung Kristyano tamo, yung pa maging Kristyano, mayiyakit siya kay miyaliwang forma, ngarapin. Right. At yung panahon ng Kwaresma, yapin itang lawan, nanula rin ka na akong pangimot, nanula rin ka akong daraptan at gagawan, napapasyag na itong kong Kristyano. At banwa-banwa, pasalamatan tayo pong Ginoo, kayong Kwaresma, uling, diri na nakatampan ni bayong pamikatagon,
bangka nito yung kakatampa maging Kristiyano. Kaya mo malilimita kitang 10 years ago, yang iya. No. Ya, nakasanding itang ing pamaglakbe, keng Quaresma pamaglakbe ken disyerto, alain dalan. So, Opo. panibayo na nun, mantong kandalan. Totoo po. Ne? Bayo ya. So, potang may ka nakit kang bayo na naman pamipasyag ng kang Kristyano, kanita ay exciting eh. That's right. Kaysa kitang, Yang iya. na naman mo. Ini na nun, makanyan. Kadwa, siguro, alwa mo itong sarili laluwenta mo. Laluwenta yan naman nga pong ginong mamaus kay katamo. Kareng may ngalabasan na yaldo at atatanda ng kitang metong pamamasa nga ng makanyan ning apong ginu. Kang Ezekiel yata ita. Kang Ezekiel, nga ng makanyan ning apong ginu. Ko'y kakatula, ingi kakasira at kamatinan ning makasalanan. Yes. Ing makaibiyetula ka ako. Ya pining makasalanan, akin na yung pamikasalan na, painggulutan na, at magbayo biyabye. So, siguro po may itong panagkat ko ngayon ng Quaresma, pamatulan tayo nga pong Ginoo. Makanano tayong pamatulan, puwata nga kakit tayong kasalanan at painggulutan mo. At siyempre, kisaop na eh, tayo naman nagwitan. That's right. At ing maulaga, puwatang susupan tala rin aliwa. Ang tabayanan tala, anyway, lulubyan naman ni synodality kayo ni. Maglakbeta mo, aliwa mo yung sarili mong pang-Kristiyano yung papansinan mo. Daretsa po. So lang maging Kristiyanong yang magdili-dili. That's right. We become Christians with others. Nya, wait panagkat ko po, muna, lawan tayong panahon ng Quaresma, at lawan tamo na makanano tamong maging Kristiyano. Maging Kristiyano tamo last year, kapamila tandarang miyailuwang paralan, ngayon naman miyanang pangyambayo yung apong Ginoo. Yes. At akit tayong bayo ngayon magkaramdam tamo naman kaya. No, karina ka tamo ausan. Kadwa, pamatulan tayo nga pong Ginoo. That's right. Makananyang matulay nga pong Ginoo. Botang akakit na katamo, may lilitaking kasalanan, pepakit ning dalan papunta kaya, at to'y tintikyan tamo, migbalik tamo lub kaya. At gawan tamo ita, abe-abe. Yes. So ito po yung panagkat ko kay katamo nga. Okay, at maragulya naman connection po yung tutuking question. Uling abe-abe, mga di. Delagane pong Santo Papa Francisco po imbanwan 2024. Ini pong kakatamong year ay ni Year of Prayer. Kabang pagsadyan iya po muna man ng 2025 naman, Jubilee Year for Pilgrims of Hope. Ano po. Nano ya po iting Jubilee Year at nanula po rin sa hanggawan daring talasal pantaya kaniti pong Year of Prayer. So, totoo sinabi mo nandin mong itang about synodality, Yes. abe-abe tamong maglakbe, pero ita kakalingwan, kabudta na maglakbe. Pilgrims tamo. Opo. Peregrino tam. Yan. So, imo rin sabihan, nung peregrino kaya makatok ng ken. Tamo, makatok ng keteking yato, na maglakad tamo, atin tam pupuntalan. Atin yung pupuntalan ta ngayon tayo pa yakakit. Pero, panwalan me. Yes. And that is hope. Opo. That is faith. Itang panwalan me, sa salpantayanan me, manikit din kaya kang mata. Totoo po. So, o itimpe kalamanan nita. Nyapin, palagay ko, yung Santo Papa, kaya nakatamawasan talaga, na maglakbeta mo, antimong peregrino, king kapanayan, or hope. Yes. Kaya 2025. Pero, bilang pamagsadya nga na, ining 2024, Year of Prayer. Banwane ning panalangin. Ini pong banwana ning panalangin, yan mo buris sabihan, magrosaryo ta na magrosaryo, halimbawa, nung makametong kagawan mga pulong. Aloha po ito. Ing pamangadi po, at yung may tuturunan ng Santa Iglesia, tatasta na rin kaya katamang puso ang puwang pamisip kingapong Ginoo. Bring sabihan, we rise above what we are doing here. Tatalangata mo naman kingapong Ginoo. Tatalangata mo bang kanita, lawanta mo naman ng kayang adwan. At siguro, masanting yung gamitan ng Ebanghelyo na po. Kanya sinabi na ng ikpa. Transfiguration. O ining nga na ako nga na makiramdam ko kayo.
Kasi Pedro Burina yung makiramdam kay Jesus. Gino nga na. Hoy, isa ka, ninggawan me. Wow. O ning ating mekibat. Opo. Hoy. Ikaw makiramdam kay nga nako. Anaki, yan yung pakiramdaman That's right, mo. opo. So prayer, yapin ita, makiramdam kay apong Ginoo. At ining gagawan tamo ngayon sasadya tayo sarili tamo para king panyatang na ning Jubilee year, Jubilee of Hope. Yes. At siyempre, baluta mo, po tandatang patse po Jubilee, Jubileo, ngaran ite po banwane ning grasya. Gracia. Opo. So, dakal yabiyang grasya nga pong Ginoo. So, nanong gawan mo nung daratang yung magdalang grasya, magluwalas na ka. Lako mo itang makaskop. Naning makaskop, mami kasala. Opo. Okay? Mami kasala. Magdalayang kapatawaran ni nga pong Ginoo, lawan mo na ano itang dapat patawaran at painggulutan. Bang kanita, ining grasya ngayon ang tining pagselebran tamo, partner pa po ning pagselebran tang 75 years. Full of grace. Full of grace. Opo. Talang katma na katani nga pong Ginoo, pero nang makabuklat ka, sindagulyan tansan. Ing lulanan mo medyo Wow. makakayam po. Magluwalas sa mo Malatiyam. po, detang pepaskop na ning kasalanan, kay katambye, detang pepaskop na ning mwa, pepaskop na ning bitterness, pepaskop ning makasariling kayungyungan at pamikasala. Yung kay katamang kasariling kaburian, maskop. So, luwalas tala. Bang kanita makapagdaton, inda kalagrasya, kaya darat ang aban mo. Totoo po ito. At dela kay ni, Yapin balo po nung tayo ating tama. kayong kahiketi, dela kay po ining Handbook yan po. pekakay, nalagay na. Logo. Ini po logo. Siguro kayo akakitso niya mo naman kanyan ng kay YouTube, yung logo. At ini pong logo, at niya pong explanation, at buri kaya pong idake kay kayo. Kaya ni pong explanation na muna, at niya pong apat figures tao. Deni po, may alwala huli, sisimbolo raw po ring ganag ng bansa. May kakametong tamo, bala may tatalnanan. Opo. We are united, journeying together. At kaibat po kakawul laketang krus. At yung krus, yapin yung tandana ng kasalpantayanan, ampon ng pag-asa or kapanayan. Kaibat po, kining lalam na ng krus, akit tayo at yun atin danum, waves, ampong naning angkor keng. Angkor po. Bala mo yung... Angkor, nang kay po, sabi may karen tao, angkor, angkor butter. Angkor. Yapin po ito, angkla. Angkla. So muna po, ining danum, kaya nilalam, papasyag na yung pamaglakbe, kaya tiking yato, pa ni kalmado. Nang kaya ating challenges. Yes. Ating challenges, ating kapagsubukan, yung kaya katamong pamaglakbe. Pero, akit po itang angkla, ing angkla, ini po, makababad siya keng lalam na nin danum. Karayang pong bangka o barko. Yep. Po tang bantayela gagalo, baldugdo po reta. Wow. Ding angkla, bangka nita, sumagid ng galo-galo yung kain. Opo, may parayu. Opo, manatili ang establisado, at saka atin yung sekuridad. So ito po yung kain na ninin, ing angkla. At nulawen niya po yung krus. Ining krus, makabenja. Yes, opo. Kaya diretso. Waya diretso, ita pong makabukot siyang makanyan, ini po, papakit na ing krus, pakyabutan ng ketawan. Iya induduko. Again, nakita mo kayo ng gewa na ng apong Ginoo, na makananyan din ko, may gintaw yung kalupata mo. That's right. May gintaw yung kalupata mo, para bang kanita, pakit na, eta magdili-dili. Actually, o yan ang mensahe ng Pasko. Opo. Anyang maging tao yay Jesus, life will never be the same again. Yes. Huling we are filled with the presence of God. And then, ining pamagbaba na ngayon niya, sabi ko na, pakyabutan ng tao at kitmonta mo kem presensya na ning apong Ginoo. At syempre, kaya ni pong kaya tinyang Pilgrims of Hope, nga na, Pilgrims of Hope, mumunaya kening bangka. Opo. Walang bangka, mumunaya.
pupuntaya ken direksyon na nimpa maglayag o pamaglakbe. At kakityo po kulay ang green. Naning kulay na ning green, Pagas. mabye, growth, ang popong kapanayan. Potang malanginim bulong, ene kulay green. Pinakit tayo po, ining green na ini, kulay na ining spamanyibut, growth, Yes. ang popang kapanayan. Manyulong. Wa, katakit tamo kini, nainibungan ning kakatam, dasan king kakatamong gagawa na Lent. Yapi ning resurrection. Opo. Yapi ning Easter. That's right. Anong nuka rin sinibut, imbayong biye, ampo pa ing kapanayan ating kakatang kaligtasan. So, yapin po ini ing panagkat na kakataning Santo Papa imtandiwa. Yes. Hindi na pong ginawa kayong logo mo? Ining ginawa ni kasakit lagyo. May ka-contest la po, mabilog gayato, deng mi padala, may lang 300, din pe kaya nakdili ka ng pe padala, 6 years old eh. Oh. Pe padala. Pero ini, itang migsalita, kaya balang Italiano. Oh, okay. Italiano ya. At siguro in his 50s. Okay. Mga may kitna 50. Siguro, biyasya talagang Opo. santing ining gawan Tsaka sa kanyang explanation. Bunga na yung kayang-kayan. Pamigunam. Pamigunam, Ay, wow. opo. That's right. Opo. So, ita po. Yes. Wow. Talagang exciting, ha? At siyempre, meto nga sa hanta mo na ning gawan, kanini, metong po yung sasabihan da, kaya bela rin anak. Mhm. Ating untang anak ka rin. Oh. So, kaya bela kaning Jubilee celebration next Yes, year. yung ilang future, hanapin po. Ang po itang pilgrimages. Opo. Then pumunta king Rome. Pero ita mo, na pupunta ka rin uling at ita mo naman punta ng pilgrim churches some. Opo. So, ita po, pamanalangin, pilgrimages, of course, doing good and charitable works ka rin That's kalupan right. tao. Ang talagang kaya po, ne? It is something to look forward, to, ne po. Opo. The best is yet to come, hanapin. Wow. O yan po yung kakatamong kay kanyang tagimpan. Okay, at medyo magkaita pong bagya, mag-localize tamo kayo ni. Umuling po, that's the keng universal context siya po itang Pilgrims of Hope, ne? Anya pong, o yan po, atin tamo kanyan, I think nung ako magkamali, March 2 po, magmisa kayo Kenny, atin tamong teleton, o ini po yung malaunch na naman, yung kakatang programa po, kayong Alay Kapwa, ng Social Action Center of Pampanga. Nanuya po kaya yung muri ng ipayabot na niti? So, buri ka sigurong gamitan nining metong istorya. Opo. So, ating metong nga tao, Ortelano, na masanting ya pale. Ako po yung pupuna. Wow. Ay, kaya po yung... Itang kayang bini. Masanting yung kayang bini. So, yung gagawa na, dirina na naman din kasiping na. Mhm. So, yung diretang aliwa, ay, kamulalan mo nga na, kasanting kaya ko, at pami mo nga na. Wapin. Sabi naman kanyan, kasi nya dirinang kulang masanting, banda po ang ating cross-pollination, hing misasamot, masanting mo naman kayong kako. Yeah. Nga na. Kasi nung matsura, misamutan, habi kami matsura. Makanyan. So, makanyang kaya nga kakitining, Wapin, makes sense. kapara po. ko, pakibatan ko. Kasi, imbalang tao, responsibility ke. Huling, nga pong gino na mismo. Tanyang kitnaning at tatandaan nyo, ting mumunan dili may kapatad, ne? Opo. I-Abel, ang po'y Cain. Mhm. Waning kay kanita, petening Cain, yung kapatad no. Mhm. Kay ba't? Ano makanyang kay nga pong gino? Am I my brother's keeper? Banto na niya po. Wow, pantunanin nga pong gino, kaya rin yung kapatad mo. Mhm. Am I my brother's keeper? Wapin po. Tamwa sabi ito. Uling pa siya, may lingon na ng kapatad mo, magbalandraya kay kayo. At yung pakibatan po. Wow. So, uling pa siya, di po kasanting nga manong kay responsibility. So, ating ka responsibility kayong kalupa mong tao. Uling, itang amanong responsibility adwaya. Responsibility. So, ating kang abilidad, ban, makibat. Dapat siya ka makibat,
manhid ka kanita. At siya po yung opposite na ning lugod, ita. Yes, hindi Nya patse eka biasang eka makibat eme pakibatan ning kalupa mong tao bagya-bagya mamamate ing lugod. Yes. At patse mamamate ing lugod maging bato ka o manhid kaya makanano kan tuki kay nga pong gino. Makanano nga pakit ang katampami kakapatid. So nano pong malyari kanita keka hala na kang kalupa. At po tangalakang kalupa, panahin mo na mong dakita na kang E.T. Bali po yung E.T. na itang alien niya ita. Extra. Terrestrial. So, po tang alana kang kalupa, kay ka, alien. At po tang alien ka, you alienate. Yes. So, alakang you pakibat. do not belong. So, ito siguro, makanya ning yung panagkat yung alay kapwa, yung focus kayo ni aliwa mo ring aliwa. Una yung focus mo naman keka. Uling patse eka makibat. Patse alata mong pakibatan kalupan tao. Muli yayta mo naman kasiran niya kekatam. That's right. Nya, may itong po siguro ng dagdag ko. Kaya ning kekatamong alay kapwa. May itong maragul pong programa na nini. Lapin din kekatang scholars. Last year, 500 lang kay sakop. Opo. Ngayon ni Balamut, Tinasderi, Apong Kenneth, 600. The previous year ata, or last year, 200 college students la rin may graduate. Wow. Just imagine, patande ni sasanting labye, Opo. That's right. well, na kami kakarugan ka resiping mumbali, na po taluban na ka, makanya, Manakawan da ka. huling, tinalang pagkabye. Opo. Kaya mo nala isipanan, makanya, makanya po, kahit tatakot ka na, huling, bala mo ika mong masanting abye. So, ba't susopan mo la, bala mo, dirinan mula naman masanting abini. Opo. At palagay ko na kang kaswelo po atang Totoo po kaya ito. kayo surroundings, masanting abini. Wow. Yung ka rin. So, makanya kaya nga kakitining. Yes, and I think talaga pong karin lalawak hanapin. Iya mo po, bala mo, ikang bibiyayaan hanapin. Pero, maragulya po o malawak ya darasan ang grasya na ng Diyos. Wow. Kasanting na po. At bayo ta po mag-break, ini pong milyari na pon. Yan, ikwento yung pong bagya, ini yung kakatamong Archdiocese General. O, na Sabado po, yes. Archdiocese General Assembly, anya pong February 24, tungkol po yung kening Synod 2024 consultation. So, manyawad kayo pong updates at kumusta naman po yung making pulay ng pamisabi. Okay. Buri kang isundo itang nandin itang sinabi ko pin, deng ganaganang gewa tamong sinodal consultation sa nyan 2021-2022, mira sa laking Roma, pigunaman dalareta for a month. At linwalapin detan 20 priorities. Ngayon, ibabalik dala kay katamo, lawen dala, among these priorities, ang po yung kata sitwasyon, lareta kahit ng peka, maulagang atlu. Ngayon po, para bang kanita, yung kakatamong arkidiocese, makapakibat siya kanita, anya pong Sabado, inagkatmila po ring PPC coordinators or PFC coordinators, and then pong BEC, Yes. core leader na ng parish, ampo retang Synodal Team Parish Leader, at lula po, balang parokya. Nang gewami, tirwanan mila po, numakanano lang pakibatan, dening atlong priorities na sinabi ko nandin. Yes. Pero yung peka maulaga po, Kenny, yapin itang proseso na buri ng gamitan tamo ning papampore ning bishops. House and data spiritual conversation. Kasi ila mismo, ginamit de ka rin. Nya, ako mikiabe ko ketang conversation in the spirit, at wakit may pinaman, masanting yaw, uling makiabe nga pong ginugan bisabyan. Opo. Ing apigo naman ko, share ko, pinanyang inagkada kong mamye message. Sabi ko, wari po pa siya magmisa tamo, sasabyanan yung paring, ginumanatili kay kayo, makanyan. O ba't, yata kayabi nga pong ginunan, kaya kaya pisasabyan na ako.
Napon, kit ng kula naman deta nga na ka mga lagi at sula kayong betis. Nuka rin yung nga pong ginawa ko. Kaya danitang ito, chupukin balayan. Ayaw mo ko din damnan din ako. Sinabi ko, yung ginawa manatilyo kay at chupukin ang puso miyara. Malatila mo, grade schoolers. Yes, opo. So, so ininggawan tamo kanya na ako. Anti mo yung Santo Papa, sabyan na kay katamo, kapatid kong talasal pantaya, ang pong kaluguran na pari, ang pong religyoso kay Pampanga, burira kong dandaman. Bisa akong makiramdam kay kayo. Nano nga sabi yung kareni, banda pakiramdaman na kayo, ang po yung bunga na nigay kayong pamakirandam kayong espiritu, padalayo kay kami. Yes. Bantay kaming obispo, kanyan daratang kadwang round na ning Synod. Yes. Synod 2024 October, then kambereng aliwa pambunga da, deng synodal consultations, pigunaman milang pasibayo. Ay kabat na niyan, palwal ne kanitang, kaya nga, kasulatan ing Santo Papa, bang ganita, atin tamong inspirasyon, atin tang guide, kaya katamong abiyabi pa maglakbe. So, tirwanan mila at siguro patang miras laki kayo kanya, masanting akitsula. Pero yung masanting po Kenny, alwa mo itang makapag-answer tamo nun asane tayo ining prosesong spiritual conversation. Yung gagawan Kenny, mamasang amani nga pong Ginoo, manahimik, then mag-share, makanano mo nga kakit. Kinpisab yan. Then manahimik pa si Bayo. Kaya ba nanita mag-share naman, ulimbalang niya itong mag-share. Kadwang round, manahimik, then impisab yan naman, kabang makirandam ka, na nga sabi mo, karetang, sinabi ra. Aliwani itang keka. Itan din mo. Waitan din mo na nung may kakawos pansin. Yes. And then, katlo, manahimik. And then, kay ba't may nahimik, makiramdam naman kayong espiritu. Nano sa sabyanan ng espiritu, kaya kayong apisabi ngayon. Wow. Kay ba't manahimik pa si Bayo. Opo. And then, lawan, no ka rin nakatatatayran ng espiritu. Yes, So, oh my God, talagang. Lalawin miya po ita nung Alarm na po. ining misane mode of meetings, kareng meetings tamo. Opo. Ne, keng parokya at peka maulaga nung ining misane keng pamilya. My God, siguro ating margul pa magbayo uling makiabi pong ginukareng desisyon na ng pamilya. That's true. So, ito po yung kaya kaming tinrain nila po. Then di natang, kaya tungkol kaya ni sinabi ko ngayon, po pong magbalik la ka rin parokya, yun pong ka rin kayong organisasyon, gawan nyo naman ita, focusing on the 3 priorities. People in poverty, protagonists in the journey of the church. Then, deacons and priests in the synodal church. Then, mission in the digital environment. So, muna, deng kalulu, bilang makasentro o bida, Opo. kaya pa maglakbe ni Santa Iglesia. Then, diakono at pari, keng synodal a Santa Iglesia. And then, yung mission tamo, ken digital environment. Makanano tayong luban, idalay nga pong Ginoo. Karening at truth in digital environment. So, ito branching kaya kami Talapang kaya po, deeply enriching and thought-provoking hanapin. Hindi pong gawan tang proseso ngayon. Kailangan ipasa dala kanyan din. Yes. March 31. Atin tamo pong deadline na po. March 31, kay ba't nanita, isummarize dala pa, padala na kanita kay CBCP kayong April 15. At hila summarize na naman 1 month lang mag-summarize, May 15, padala kay continental level. Yes. Okay, at pututan tayo pa po. Uling talagang sinobrata na king oras. Mag-break tamo pa po and pagkarandaman tayo na rin mapilan na pagkanaka. And of course, yung kakatamo pong dalit para kining kakatang break by Miravilla de Children's Choir. Entitled na po, Nung Nuka Rin Ing Lugod. Pagkarandaman tayo po yun.
Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayan ng tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karing kakatamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila king dapat kayapan. Kaugnay na niti, in Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo king AUS asakop, ing social service arm ning kakatamong Arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa ang makitemang kapara ko, pakibatan ko. King daratang kadwa na ning Marso, banwang kasalungsungan, aldo Sabado, magumpisang alas 7 hanggang alas 11 ning abak. Ding hanggang donasyon ang matipon, mirasla king alay kapwa. In alay kapwa, metong yang paralan, baan adaketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo kingge, lalong-lalo na, ngining mal a panahon ning Kwaresma. Karing may nga labasan na panahon, ing alay kapwa, may ginyang dalan, baan sopan na ring kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaluwang kalamidad. Antimo rin, manibatan la naman kareti, ring babietamo kasaupan, para king scholarship, health and medical assistance, at king disaster and emergency response. Ganakan tamo abusal ding miyayluwang kapagsubukan, inginu, paneyang maganakakya katamo. Panamdaman da naman sana iti ding kapatad tamong lakwas sa mangailangan, kapamilatan ning kayapan tamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, iamong Justin Ganyagatus, ing Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king alay kapwa Radiothon 2024, king daratang akadwa ng aldo ning Marso, ban midaki kasaupan, uling tuto, ing kapara ko, pakibatan ko.
At magbalik ya po in kay katamong RCA Hour, episode 35. At anong mani po talagang miyayalwara rin kitang tamo po, ketang kaya katamong first segment. At uli pong alata ng masyadong oras, balaws ng kunay po, marakada pa rin kakatang kutang. Well, kempon daratang malaldo, mapilan po karing malyarid lang dalawan, pisamban po apong dong. Din talasal pantaya tamo po rening linagyo designated pitopon churches, pilgrimage churches, talaga na ning archdiocese. Inyang kapag masyusyan tamo po kaning 75th banwang anniversary na ning kakatang diocese. King pamagbisita kareti, malyari lang manikuang indulhensya ring talasal pantaya. Siguro po paki-explica padinan sala nung nano po ining indulhensya karera pong kamtan. Okay. So, ini pong katurwan kaning indulgence, of course, indulhensya, kita ini ketang simbitla ng Paul VI, 1967, sinabi na, indulgence is the remission in the sight of God of the temporal punishment due to sins which have already been blotted out as far as the guilt is concerned. So, impong indulhensya, yapin pamaglinis, pamaglako, ketang punishment. Yes, abo, temporal punishment. Kapampangan ng punishment. Parusa balam. Pakibatan po. Pakibatan o parusa, ketang kakatanggiwang pamikasalo. Of course, yung mumunan dili ka rin, yapin itang inawas na katani nga pong ginuban, may biye-biye king kabanalan. Nga po tang may kasala ka, okay, petawara na ka nga pong ginu. Yung nga pong ginu naman, mamatawad kasalanan. Opo. Pero, ing indulhensya, lulubya, uling, kamiging balama mo, tutu, kining kayaw sanin Santa Iglesia. Nga Santa Iglesia, so pana ka. Bangka nita, may balik kalub. That's right. Bangka nita, may patawaran, itang bunga na ng kayang kasalanan. Halimbawa, penakawanan da kamper. Opo. So, linanita, ako bubula, dalangkay. Kaya ba nanita, rin anak mo, ating kangadwang anak, ilamiyari, may nga paborel da. Opo. Okay, sinisi ko. Opo. O itang bunga na ng kasalanan ko. Opo, itang konsekwensya. Yes, itang pain, makanyan, Yes, opo. So, karinda mo akakit na, ing Santa Iglesia, uling gewa ng Kristong pamagligtas kay katamo itang grasya nga ita maging dala niya bangkanita itang bunga na itang kay katang gewa itang parusa na dapat magpa ita malilinis. Milalako kapamilatana ning gewa ng pamagligtas Kristo kay katamo. At inigagawan tamo, of course naman automatic mo kailangan tamong, kayabe ka rin, itang pagnasan mo yung tanggap kang grasya ngayon. Ining indulhensya. Na ining pamaglako, pamaglinis, kitang parusang, sabi tam, punishment. Yes, na temporal, kaya tiyato, kapamilatanan ng indulhensya na malilinis, either partial, party na nita, o kabuuan. Malilinis yan. At ini pwede tang i-apply, mo kayang kakatan sarili, pati na karetang mete. Aintindihan tayong indulhensya, kindiwa na ng pami sa Makding Santos. Yan, that's right. Communion of Saints. Itamong mabibiyeke ni, amporet ang atsukim-banwa, amporet ang malilinis pa, kim purgatorio, na pinutot ng kamatayan ng kekatamong pami kakalugod, ampo yung kekatang responsibilidad kimbalang metong. Nyasat, detang miyango na biye, asa so pantala kapamilatanan ng indulhensya. Bawa, atin tamong pitong kain, dening kakatang pitong pisamban, deni pong kakatang pisamban, bikla dala, retang karelang Holy Doors. Opo. O, Banalapas Bull. Tama niya, mag-umpisa niyang December 2023. At mong party na ng kakatampa mag-celebra keng Full of Grace, 75 years. So, sano po rin Muna, ining king Makabebe, Presentation of the Lord Parish, Kim Batasan.
Kay Bat Lord's Annunciation Parish, King San Vicente, Mexico. Then, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, King Cabetecan, Bacolor. Then, Nuestra Señora del Carmen Parish, Kimpulong Masle, Guagua. Then, Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City. Then, Nuestra Señora de la Divina Pastora Parish, Kimbalukok, Apalit. And Pampito, Our Lady of Sorrows Parish, King Dolores, Dolores in Tabun. Kintabon, Sibera, Mabalacat. So, pota pong lungob tamo karening pisamba na rin muna importante tang pamangumpisal. Apom pamananggap komunyon. Then, pangaditala rin intensyon ni Santo Papa. Okay. So, reta at siyempre importante gawang kayapan. Charity, kareng kay katamong kalupan tao. So, makanyang tamong tanggap. Indulhensya. At tayo sa saluhan tang indulhensya. Yung nakitang gagawan tamo nga ita, metong yung pamipasyag o ining gagawa ng pamaglinis ng apong Ginoo. Lalto. Kitang kikatang gagawan. At ini yampang tamo, mo kay sarili tamo, pwede tamo pong yampang ini karing kikatang kaluguran mayang uyabye, o kaya, detarugong may nga mate king Ukraine. O kaya retang may nga mate karing aluang bansa. Detang Kristiyano na may nga mate, paulining karelang kasalpantayanan. So, itang malyari tang yampang para karela. At pwede tamo naman yampang karetang leaders na may kasala, may sakitan la rin tao, paulira, yampang tamo naman po ita para king karelang kaligtasan. After all, sinabi na ni nga pong Ginoo, love your enemy sana. Kaya naman sinabing deta mong mabye. So, diyang mete na la, ang panganantala pamuri lugod, kapamilatanan ni ning indulhensya. Nga, agatanda kayo po, mamasyal ka rin yung pisamban. Arenin, At metong siguro masanding tampag nasan, yapin itang paraking ikalinis da. Detang kekatang kapatadalanan na itang gewarang kasalanan at imbunga ita. So, kapamilataning gawan tamo ngayon then akwasa ng luminis. At siguro konkreto nga gawa tamo nung atin tambalong meging kakulangan na ning meto nga mete. At agyutang manakap. Balo mo ini winaldas na nala retang para ka rin tao makanyan. Kanong atin na ka mga gawan dyan pagpapag-aralan niya mo itang ating kangasaw. Kapaglarinan. Kapaglarinan. Metong niya pong masalang tanda ita ng indulhensya. Kitmon keng grasya. Kasanting po, naitambala mo makinabangan, mete at mabye. Kaya ni pong grasyang mabye na po ning apong Ginoo kapamilatan na po rin ng indulhensya. At ita pong kayong trivia for the month. Word for the month po. Ay, ini pong actually words la. Words, okay. Yapin itang kakuntitimid nandin, iningawsan tamong conversation in the Spirit. Nayamburi ng asa ni tamo, lalong-lalo na ng Santo Papa, karing kaya katampami pulong at karing kaya katampa pamilya. Isip-isipan ko na makanano tayong translate king Kapampangan. O ini po siguring malyari tayong Kapampanganan, pamisabi king Espiritu. Napotang misasabi tamo, halimbawa mag-meeting tamo, gawan tamo iti king Espiritu. Ikayo pong miyasawa, potang ating kayong pisasabihan kayong pamilya, kailalang-lalang kay relasyon nyo, pisabihan nyo king Espiritu. Conversation in the Spirit. Lalong-lalo na rin kinasal. They are not only married to each other, they are married in Christ. So lulubya nga pong Ginoo, kining kay katamong gagawan, lalong-lalo na po ang ating making problema kayong pamilya. Totoo. May tambing panampalingan ng anak mo, mimwa ka, no? Lukulok kayo pa. Manahimik. Maybe, mamasang bilang verse kayong Biblia, manahimik. Kay ba't nanita, sabihan mo itong,
Miras ka na ako ining milyare. So, mua ko. O ba't gewa mo ita? O kay ba makirandam ka kay anak mo? That's right. At kay ba't nang migsalita? O siyempre, sabi na mo, ay, man, malungkot ko, agawa ko ita, pero at luna ng beses ulit-ulita na, chichismis na ka. Pala. Nang gawan mo. Didindam me. Siyempre, nandiyan bubukal ka daya, tarapon dalan tayo, panasakin ng dam. Imbes na makanyan, okay, sige, tahimik ka ta pa, kay ba't nanini, lawanta, nano kaya nga adwana ng espiritu kaya ng malyaning. Yes. Makanano ka tan dapat kimot. Kasi, patse, mo geway ta, no ka rin nakadala ng kaya kang emosyon. Okay? So, ito po na, yung panagkat ko, yapin ining pakatandaanan tamo nung practice saya po ini, pamisabi king espiritu or conversation in the spirit. At habaluye po ini, potang makyabe kayo, kareng tinrain me, king sakop kaya tangaldo. Okay, tang sinod. Okay. Okay, at i-acknowledge siya lamang po rin kay katamong Facebook viewers, Grace Lazaro, Melay Lomenario, Abe Palsan, Let Reyes, Grace Somera, Angelina S. Garcia, Violeta Reyes, Marson Santiago, Nonoy Hao, Isi Sambile, Josie Manalang Pamintuan, Manny C. Malonzo, Secretary. Secretary po. Tolentino Kelvin, at Sister Base D. Guevara, meto niya po karang yakatang co-host Kenny. Tanaka Ann, Leonie David, Linda Razon, Jane Sampang Ebasco, JB Chavez, Joey Perez, Edgar Macapagal, Cedric Pamintuan, Aaron Cortez, Ronnie M. Francisco, Carolina Jimenez, Jefferson Centeno, Perlita Castro, Ife Layug. At Nugid Chinchin, yan, no, yung ating newscaster. And ang po'y Ayek Tesoro, Nino Calvan, Ani Duhay Lungsod Absin, and Myra Dalisay. Alagyo na ni Secretary me. Facebook comments po, Angelina S. Garcia, Maya Pag at Parapong po, Bishop Apondong at Among Pep, and to everyone. And Violeta Reyes, thank you Lord Jesus Christ, Amen. Grace Lazaro, I'm watching po. Kumusta po kayo? Bishop Among Florentino and Among Joseph. God bless you all po. Ingat po lagi at may papangadi po tayong lahat. Thanks be to God. Thank you, Sister Grace. Okay, at kung nala po banggita rin nga luwata pang regular listeners, banggita nila po po kuling talagang oras na po. At siguro po, damdaman tayong tauling amano o pota-puatin niya pang buring tauling mensahe po ng katang Archbishop. Basta mo po buri kong panagkat, walang natin ala ng oras na buri kong po panagkat, detan tinrain mi po, anya Sabado, karing kaya kayong parokya, para kayo nga manon tamang synodal consultations, kaya nga adwana, ng kaya kata Santo Papa, agkatanda kayo pong makyabe. Kasi, importante kaya kayo nga, sabi ngayon uling padalata mo king Roma yan. Yes. Miyabe, kaya nga luwada pang padala rin kapatata, mabilugayatu, ban miyabe ka rin, pigunaman da, rin Santo Papa, ang poreng obispo, ang poreng muntang kayabe ka rin, kaya October 2024. Yes. Talagang binawi ka tangin ni Among Dong. Uling pinagabi siya tamo po at bulan. Anyway, ing kakatamo pong Archbishop, di na nakatamo pong yung maglit po kayong kakatanta uli panalangin at benediction. Lagi ng pampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sig pami, pasalamatan da ka uling kapilan man, emo kami likwan, kaya kami pamaglakbe, at mong kaluguran mong Santa Iglesia. Bibili mi po, ingay kami biye karing gamat mo. Adinan nyo kami po gatang grasya, para bang kanita ingay kami parating kakatula, aliwa mo yung buriming gawan at akit. Dunedinan mo kaming malwala sa puso, na parating maligaga, ban abalo at akit nung nanumpagawa mo kay kami, at nung nukaran mo kami tatayran, at iti matulami sanang tanggapan at pamintuan. Itingan po adwan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At may pahinggin ng Diyos, bendisyonan na kayo ni Pampaning na
po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. By po yung greetings na at paalam at pasalamat po ni Kakatang Archbishop. Singit ko lang mo po rin ni Kakatang announcement. Yung Kakatang po medical mobile clinic schedule, February 27 bukas po at Chuking Pulong Maragul, Angeles City. At yung pinakatauli po ngayon ng bulan, February 29 at Chupukin Balibago, Angeles City. Pasalamatan tayo po yung ABC for Global Health para po kayo ng pamagbisita ng Kakatamong mobile clinic. And of course, nandun po, dimdan tayo Father Justin, Yamong Justin, makumbiraya po kayo ng Alay Kapwa Radiothon 2024. Malyari po kayong Sabadong daratang ngayon from 7 a.m. to 11 a.m. na March 2, 2024. At panimunan niya po ng Kakatang Kagalang-galang Archbishop Florentino G. Labarias in Banalamisa. Yan, no? Pangkanita po yung mag-jump start po kayo ng Kakatamong Radiothon. At ini pong Radiothon na ini, of course, aims to evangelize and mobilize resources, no, for SACOP o Social Action Center o Pampanga, supporting the different programs of the apostolate. Banggit po nandin yung retang scholarship program po na. Scholarship 600. Maragul po yung kasaupan na kailangan ng SACOP, kaya po sana magpangtamo po kining karelang Alay Kapwa Radiothon. At king Sabado mo naman, natintamo pong Mass and Songbook launching king main chapel na ni Mother of Good Counsel Seminary. Panimuna na pong Reverend Father Eli G. Dison Jr. At niya pong songbook, yun pong title, Tayran Muku, Gino. Dalit para king karaniwan na panahon, Koresma, at panahon ng Pamanyubling Mebye. Yan, karing kakataan po pong musicians and artists. Pasanting niya po grab a copy. Ating benefit po nini, muntaya po kayong Magnificat Seminary Choir. And atin lang pong free tech book training program. Then kapatid tamo po kayong Metro Clark School of Technology, Arts and Centers. And I think this is also sponsored by Rotary Club po. King Angeles and I think atin lang partnership po karing aliwapang Rotary Club. So, ini po retang free tech book training program. Okay. And of course, tuki ko na lang naman po rin yung kakatamong schedule of programs na po. Pero great tayo pa po, Apong Dong, in magmasusi. Happy 14th Sacerdotal Anniversary. Among Jobert. Japong Jobert. Villacorte. Yan pong Parish Priest ng Parish of the Lord's Ascension, San Vicente, Mexico, Pampanga. Metong niya po ata ka rin. Metong niya ka rin Pilgrim Churches, sampo. Yes. Kaya po pasyalan ngayon po tatin niyang merienda. Basta tigit siya pong Jobert. Wala mo po yung naman Santa Claus, pero buri kitang kita pong kayang the beard. O yan po na pong Jobert. Happy Sacerdotal Anniversary. Kaiba na po ng kakatamong program. Our next program po yapin ng 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. At po tapong alas 6, magbalik kami po kayong Barkadahan kay Kristo with George Truly and Sister Sol Ahos and Sister Rose Feliciano. At yung pinakatauli pong program tamong yaning Pota Pumbengi, 7:30. Ila po rin kakatamong grupong psikologista. It's Psych Time. Okay, paalam, pasalamat, and greetings sa Pungdong. Ang kiyang sinobra, na po kayong oras talaga. Okay. So, muna siguro, burikulan din ang Maya Poras, din kaya beta mo kin Chancery, Maya Poras kay kayungan, at lalong-lalo na rin adwaming secretaries. Ampori ay Sister Myra, Imani, ampoy apong Norman, Karin. At burikan naman kumusta ni Rek. Amporeng apo na pong Bester. Okay. Kumusta kayo nga po? Sana siyo kayo kayong Maya pa Kabilian. At syempre, rin ka na akong kapatid, both king stage, ampo rin ka na akong pangunakan king Mabalakat. So, Maya pa oras mo naman kay kayo. Okay, thank you po. At
Wala mo doon pong episode yata yung ining kaya katam. Tutumbas siya nga doon episode po, ining episode 35. Retroactive. Ulit talagang binawi po yung Archbishop. Ulit katang adong bulan absent ta po. Anyway, ini po yung kaya kayong among sa impapawidi, Father Pep Bakay po ini, kaya kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, may pagat panapong kekongan, mimingat tangan at dakal pong salamat king kaya kong pamakiramdam. Bye.